Postoje stanovi koji su samo zidovi i postoje domovi koji pričaju priču. Stan u kojem danas žive pobjednik, realitija elita, 8 Nenad Marinković Gastos i bivša zadrugarka Anđela Đuričić, pripada ovoj drugoj kategoriji. To nije prostor uređen da bi impresionirao javnost, već mjesto koje nosi tragove borbe, pomirenja, gubitaka i tihe nade da ljubav, čak i kada pukne, može ponovo da se sastavi. Kada je Anđela nedavno podijelila snimke praznične dekoracije iz njihovog doma, mnogi su u prvi mah vidjeli samo jelku, lampice i pse koji mirno spavaju uz toplo svjetlo. Ali oni koji gledaju pažljivije vidjeli su mnogo više. Vidjeli su povratak. Vidjeli su pomirenje koje se ne viče, već se pokazuje detaljima. Povratak u isti prostor nakon raskida nikada nije lak. To znači suočiti se sa tišinom koja je ostala, sa predmetima koji pamte i sa zidovima koji su slušali i smijeh i suze. Upravo zato ovaj stan danas ne djeluje kao luksuzni interijer, već kao živo biće koje je preživjelo krizu zajedno sa njima. Praznična dekoracija nije tu samo zbog nove godine. Ona je pokušaj da se život ponovo oboji svjetlom, da se tama prethodnih mjeseci potisne i da se sebi i svijetu pokaže da nisu odustali. Jelka stoji kao simbol obnove, a psi koji mirno leže kraj nje govore o povjerenju i sigurnosti koje se ne može odglumiti. Ovo nije savršena ljubav. Ovo je stvarna ljubav, ona koja se lomi, ali ne nestaje. Jedan kadar sa snimka posebno je privukao pažnju. Polica sa ikonama. U vremenu kada se privatnost rijetko čuva, a intima često prodaje, ovakav prizor nosi težinu. Ikone u stanu nisu dekoracija. One su znak unutrašnje potrebe za smirenjem, zaštitom i duhovnim osloncem. Gastos nikada nije krio da iza njegove javne slike buntovnika i provokatora stoji čovjek duboko vezan za porodicu i korijene. Na istoj polici, pored ikona, nalazi se i fotografija njegove majke. Taj detalj nije bio slučajan. To je tiha posveta ženi koja je bila centar njegovog svijeta. Njena smrt ostavila je prazninu koju ništa ne može popuniti, ali sjećanje na nju i dalje živi u svakom kutku doma. Gastos je više puta govorio koliko mu majka nedostaje i koliko je njen odlazak promijenio njegov pogled na život. Nedavna objava sa porukom "Pričajte im da ih volite dok ih imate" nije bila upućena samo pratiocima. Bila je to poruka njemu samom, podsjetnik da se emocije ne odlažu za sutra. U tom kontekstu povratak Anđele u stan dobija dublje značenje. Nije to samo obnova veze, već i povratak topline u prostor koji je predugo nosio tišinu. Ikone i fotografija majke stoje zajedno, kao dva stuba, vjera i sjećanje. Između njih se gradi nova svakodnevica, oprezna, ali iskrena. Veza Anđele i Gastosa nikada nije bila jednostavna. Javnost je pratila njihove uspone i padove, rasprave i pomirenja, riječi izgovorene u afektu i tišine koje su govorile više od 1000 rečenica. Raskid koji se dogodio ranije mnogi su dočekali kao konačan kraj, ali oni koji razumiju dinamiku stvarnih odnosa znaju da ljubav rijetko ide pravolinijski. Problemi su nastali kako se spekulisalo oko ličnih odluka, promjena i različitih pogleda na budućnost. Anđelina odluka da se podvrgne estetskoj intervenciji bila je okidač za neslaganja, ali u suštini to je bio samo povod, a ne uzrok. Pravi uzroci leže dublje, u strahu od gubitka, potrebi za kontrolom, ali i u ranjivosti koju oboje nose. Povratak u isti stan znači da su odlučili da ne bježe od tih problema, već da ih gledaju u oči. Nije bilo pompe, velikih najava ni teatralnih izjava. Bio je samo povratak, jedan kofer, jedan snimak, jedna jelka. I to govori više nego 1000 intervjua. Ljubav koja se vraća tiho često je jača od one koja se vraća uz aplauze.
Ovo je priča o dvoje ljudi koji su shvatili da nijedna veza nije savršena, ali da vrijedi boriti se za onu u kojoj se još uvijek prepoznaju. U cijeloj priči oglasili su se i ljudi sa strane. Prijatelji, bivši reality učesnici, komentatori, među njima i Slađa Poršelina, koja je pokušala da smiri strasti i objasni da se ne radi o velikom raskidu, već o pauzi. Njene riječi bile su racionalne, ali ono što je važno jeste ono što Anđela i Gastoz nisu rekli, jer ponekad odluka da se čuti znači da se radi na nečemu stvarnom. Anđelina odsutnost iz javnosti tokom oporavka u Turskoj dodatno je pojačala spekulacije, ali povratak u stan zatvorio je mnoga pitanja. Pas koji je ostao kod Gastoza, detalj koji su fanovi primijetili, bio je možda prvi znak da veza nije završena. U svijetu realitija, gdje se raskidi često koriste kao alat za pažnju, ova tišina djeluje gotovo revolucionarno. Oni nisu igrali igru, oni su je isključili. I upravo zato njihov odnos danas izgleda zrelije nego ikada prije. Povratak Anđele u dom nije poraz, već priznanje da su oboje spremni da pokušaju ponovo, svjesni svih mana i rizika. Na kraju, ova priča nije samo o Gastozu i Anđeli. Ovo je priča o svima nama. O tome kako dom nije mjesto, već osjećaj. Kako praznična dekoracija nema smisla ako nemaš s kim da je gledaš. Kako ikone na polici nisu znak savršenstva, već potrebe za mirom. Kako fotografija roditelja u stanu podsjeća da vrijeme nije beskonačno. I kako ljubav, čak i kada se raspadne, ponekad zaslužuje drugu šansu. Gastozova poruka o majci, da volimo dok imamo, možda je ključ svega. Jer ljubav koja se odlaže često ostane neizgovorena. Anđelin povratak nije samo povratak u stan, već povratak u zajedničku borbu. Ovo nije bajka. Ovo je život. Sa svim pukotinama, ali i sa svjetlom koje se, uprkos svemu, ponovo pali. I možda je baš zato ovaj stan sa jelkom, ikonama i tihim sjećanjima danas jedan od najiskrenijih prikaza ljubavi koji smo vidjeli